Kwanza kwa barabara. Bado niko kwa barabara dada. Kushambulia toa bazaleni. Yo. Ni sana. Barabara wa courage. Courage kwanza watu. Karibu! Basi tina yenda. Ya! Leta zunze ubumwe za Amerika zemeye gushyigikira leta ya Kongo mu ntambara ihanganye n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Benshi bati aho ngaho leta zunze ubumwe za Amerika ntago zizafatira u Rwanda ibihano kubera iki zemeye ko bazabafasha. Mu itangazo abasenateri bashyize hanze muri leta zunze ubumwe za Amerika bemeye gushyigikira leta ya Kongo. Abarundi bahawe amasaha 24 yo kuba bavuye ku butaka bwa Kongo. Mu nyemere dutangirane n'ijambo ry'Uwiteka, ijambo ryera. Mwumva icyo rivuga. Samuel wa mbere igice cya 17:47 haragira hati: kandi ngo iriteraniro ryose rimenye ko Uwiteka adakirisha inkota cyangwa icumu, kuko intambara ari iy'Uwiteka kandi ari we uzabatugabiza. Mu nyemerere ibyanditswe tubisoreze muri Ezayi 41:13. Ho haragira hati: kuko njyewe Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kw'iburyo nkubwira ni witinya ndagutabaye. Abari mu kaga n'amakuba nimwihanga n'Uwiteka araje adutabare. Niki kizahagarika iyi mirwano yo muri Kongo? Zume basa. Volcan ile Goma pale. Goma volcan ile inakuwa quelle heure? Ça iko sangapi? Iko 19h je pense. Inakuwa 18h32. Volcan hii mimi na capturer Nyiragongo ile beba ngambo ya huko. Nyiragongo ile ya Goma rudisha beba, angalia volcan iko pembeni ya Nyiragongo. Njoo ile kabisa inawaka bien sana. Ndio bwana za shofu. Inaomba shofu ya kidogo. Volcan. Aona defense yako. Ndio. Ikirunga cya Nyamuragira cyarutse. Iki kirunga kije kuba cyaruka cyane yuko kinaherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri Kivu y'Amajyaruguru. Kikaba rero kiri mu mujyi wa Goma, aho kiri inyuma y'ikirunga cya Nyiragongo. Nyiragongo nicyo kirunga iki muri kubona imbere yanyu, nicyo cya Nyiragongo. Ikiri inyuma rero nicyo cya Nyiramuragira gihana imbibi na parike ya Virunga. Rero iki kirunga cyaje kuba cyaruka, gusa ingaruka zacyo ntago ziri kugera mu mujyi wa Goma. Ingaruka zacyo ziri kwerekeza mu nkengero, ibikoma byacyo biri kwisuka byerekera mu nkengero z'iki kirunga, aho biri kwerekeza muri parike ya Virunga. Iki kirunga kibarizwa mu birometero birenga 20 uvuye Goma. Icyakora nubwo kiruka inshuro nyinshi, kenshi usanga iri ruka ritagira ingaruka mbi ku baturage nk'uko bikunze kugenda iyi kirunga cya Nyiragongo cyarutse. Nyiramuragira yaherukaga kuruka Ukwakira umwaka ushize. Iki gihe rero ntabwo ingaruka nyinshi nazo zigeze zigera ku baturage. Kuri iyi nshuro rero abahanga bagenzura iby'ibirunga n'iruka ryabyo bavuga ko ibikoma byacyo biri kwerekeza muri parike ya Virunga, aho amafoto ya satellite yerekanaga ko bimaze kugenda ibirometero 7 byerekeza muri icyo gice. Iki kigo gishinzwe gukurikira iby'ibirunga cya Goma, mu magambo y'impine cyitwa OVG, cyemeje ibyiruka ry'iki kirunga, gishimangira ko iki kirunga cyari kimaze iminsi cyerekana ibimenyetso byo kuruka, kuko nubwo bitagaragaraga inyuma ariko imbere mu nda y'isi cyabaga kirimo kiraruka. Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki ya 18 Werurwe yemeje inkunga yo gushyigikira Perezida Felix Antoine Tshisekedi n'abaturage ba Kongo mu ntambara bahanganye na M23, bo badahwema gushinja yuko ifashwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda. U Rwanda rwagiye rwihakana ibi kenshi cyane. Iri tangazo riragira riti: kuri iki kibazo abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari mu bihe bikomeye by'intambara no kwibasirwa n'ibitero biturutse ku mutwe witwaje intwaro wa M23. Bo bavuze yuko ushyigikirwa na leta y'u Rwanda.
bityo birasaba ko ibi bikorwa by'intambara bihagarikwa byihuse. Kuri iki kibazo, ibyaha byakozwe n'umutwe wa M23 ndetse n'ibikorwa bya gisirikare bya M23 n'abashyigikira bimaze kwica abantu basaga 6,000 guhera muri 2017. Bakaba baragiye bakorerwa ibikorwa byo kwicwa no kubangamira uburenganzira bwa muntu muri Kongo. Nanone Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigomba gufasha mu bikorwa by'ubutabazi Leta ya Kongo no kurinda ubusugire bwacyo. Ngaho iki cyemezo cy'inama ya Sena cyemeje inkunga kuri Perezida wa Repubulika ya Kongo. Sena yemeje ibingibi nk'icyemezo kigomba kohererezwa Perezida w'iki gihugu cya Amerika, Perezida Trump. Ikigaragara, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaje kwemera proposal Kongo yari yarabaporopoje. Hari amakuru avuga yuko Kongo yemeye guha ubutaka Leta ya Amerika kugira ngo izibafashe kurwanya M23. Aho mu bivugwa yuko Kivu y'Amajyaruguru Amerika bayisezeranyije yuko izaza ikayitwara ikayijyana. Ibi Amerika yemeye kubitangaza ku mugaragaro yuko igiri ku ruhande rwa Leta ya Kongo, mu gihe ejo n'ubundi ku munsi washize ku itariki 18 muri Katari, umwami w'iki gihugu cya Katari, Emiri wa Katari, yahuje Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu biganiro bigamije guhosha umwuka mubi umaze igihe hagati y'ibihugu byombi. Inama yabaye ntabwo igamije gusimbura inzira zisanzwe zashyizweho zigamije gukemura ikibazo kiri hagati y'ibihugu byombi n'intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Zirimo ibiganiro bya Rwanda byashyizweho n'umunyamuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ifoto yashyizwe hanze na Katari igaragaza Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani yicaye hagati y'ibumoso hagati ya Perezida Paul Kagame, mu gihe iburyo hari Tshisekedi. Abakuru b'ibihugu byombi bashimye intambwe imaze guterwa binyuze mu biganiro bya Rwanda ndetse na Nairobi. Hamwe n'ibyavuye mu nama, abakuru b'ibihugu bashimangiye ubushake bw'impande zirebwa bwo guhagarika imirwano n'ayandi mananiza nk'uko byemeranyijwe mu nama ziheruka. Bemeranyije kandi gukomeza ibiganiro byatangijwe na Doha bigamije gushyiraho umusingi ufatika ugamije gushaka amahoro arambye bigendanye n'ibiganiro bya Rwanda ndetse na Nairobi byabahuje muri iki gihe. Perezida Kagame na Tshisekedi bashimiye Emile wa Katari ku biganiro byiza byafashije mu kubaka icyizere mu rugendo rugamije gushakira amahoro muri Kongo. Katari imaze kuba umuhuza mu makimbirane menshi ku isi, aheruka naho iri gukorana na Misiri ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gushakira umuti intambara irimbanyije hagati ya Hamas ndetse na Gaza. Inama ya Kagame na Tshisekedi bigizwemo uruhare na Katari ntabwo yari izwi, ndetse abantu benshi batunguwe no kumva ko ibi biganiro byabaye. Viko mingi ya hatari. Ona mamoto. M23 yamaze gufata Walikale. Gufata Walikale ni intambara itari yoroshye, kuko iyi ntambara yirwanyemo n'igisirikare cy'u Burundi cyari kihari ku bwishi ndetse na FDLR. Iyi ntambara yari yuzemo ingabo z'Abarundi, byaje kugorana M23 kugira ngo ifate kano gace, gusa FDLR yo yaje guhunga. Muri Walikale bivugwa yuko hari amashyamba menshi cyane ya FDLR, ubu ngubu hari gucungirwa umutekano n'ingabo za M23. Bisanzwe narumvise avuga ngo urumva ngo ingabo ngo z'u Rwanda zirakomeye, ntiyo mamutsi nanje ingabo mfise bashe sha iyo abari batsinga mfise bazimenye gute batayaga n'Imana ngo ibereke. Muribuka umwe ari kumwe na Elize, umuhanuzi Elize bamwaseretse, hanyuma
Gehazi ngo hewe ngwereka turafashwe ngo karabaye ngo urababona twafashwe Eritsa karawa ata ngo icompa ngo akabona ivyo mbona hanyuma carasenga ati Mana mwogurura amaso abone inteko dufise natwe ingere zingana yuguruye amaso azabona kumbe bafise inteko zirutana ziri abo uvuga rero ngo Burundi ngo ntibugire inteko arihenze cyane Uburundi burafise inteko iziboneka n'izitaboneka Uburundi burarinzwe ndabibabwiye Uburundi burarinzwe turafise inteko eshe bababona ivyo mbona sha Imana ishobora kuvuga ngo Mavubi genda mubarye mwiyicariye ga Amavubi akabarya Imana ishobora kuvuga iti wewe numiri yicarira hagusa ibuka kwa mu itangazo M23 yashyize hanze yihanangirije ihereza gasopo abarundi yabahaye amasaha ntarengwa yuko bavuye ku butaka bwaho mbere yuko binjira muri Uvira bakomeza urugendo berekeza Kisangani. M23 yabishyize hanze ihereza amasaha 48 igisirikare cy'u Burundi kuba kivuye ku butaka bwa Kongo, aho bivugwa yuko abasirikare b'abarundi birundiye cyane ku bwishi na batayo nyinshi muri Uvira baje kurinda cyane aka gace ka Uvira kanabahuza cyane n'igihugu cya Kongo. Abagize ihuriro ry'ingabo za Kongo bari barinze umujyi wa Walikale mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru batangiye guhunga bajya mu cyerekezo cya Kisangani. Izi ngabo zatangiye guhunga mu gihe zikomeje kurushwa imbaraga n'umutwe witwaje intwaro wa M23 uri ku marembo z'uyu mujyi usanzwe uri umurwa mukuru wa teritwari ya Walikale. Makuru mashya ava i Walikale ahamya ko abarwanyi ba M23 bari mu gace ka Mubanda mu birometero 4 uvuye mu mujyi wa Walikale mu gihe humvikana amasasu menshi. Undi yatangarije ikinyamakuru ko abasirikare benshi bari guhunga bajya mu cyerekezo cy'umujyi wa Kisangani mu ntara ya Chopo. Ati abasirikare benshi bari guhunga banyuze mu muhanda ujya Kisangani. Abarwanyi ba M23 baherukaga gufata aka gace ka Kibua na Fobo ku 18 Werurwe bari basubiye inyuma nyuma yo kugabwaho ibitero n'ingabo za Kongo n'imitwe ya Wazalendo ndetse na FDLR bari babagabyeho ibitero. Ça c'est pour aujourd'hui le mercredi. Oui. Umusenateri mu bya politike senateri Uwizeyimana Evode yagaragaje ko ubuyobozi bw'u Rwanda burangajwe imbere na Perezida Paul Kagame bwabaye nk'ihwa mu kirenge cy'Ububirigi, ari nayo mpamvu bukomeza gushaka kurunaniza no kuruhungabanyiriza umutekano rubisabira ibihano hirya no hino. So nuvuga ngo rero ubutegetsi bwa Perezida Kagame bwababereye ihwa mu kirenge, umurongo barimo no kutubwira ngo ngira ngo mwagaragaje byagaragaye ko hari umugambi wo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Intwaro zagaragaye hariya narazibonye, ntabwo mwese mwarazibonye, ntabwo zari intwaro zo kurwana na M23. So zari intwaro zo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Ni ibintu Perezida Tshisekedi yatangaje. Hanyuma ikindi nuko ujya kureba kuganira nabo, kibazo ni kirekire, uburyo kwica amategeko mpuzamahanga. Iyo babwiye uti ko mukoresha abamercenaires bararuca bakarumira, iyo babwiye utese iyo ambasade zigiye gutwikwa kandi ministre Kayikwamba yabivuze niyo ruka akabwira Security Council ngo ni mudahana u Rwanda ngo abanyamuhanda bazabyikorera, bugacya bagatwika za ambasade. Ninde uyobewe yuko amasezerano ya Vienna aproteja abadiplomate n'inyubako bakoreramo. Ibyo byose ni ibintu bijyanye yo bavuga inviolabilité des missions diplomatiques, nicyo ngicyo. So ibyo byose babica ku ruhande bakavuga ngo u Rwanda rwavogereye ubusugire bwa Kongo. Kiriya kibazo cy'ubusugire nkunda kubwiza abantu kuri turanabibabwira. Ubusugire bwa Kongo, ubusugire ni amahame yubahirizwa n'abantu bariho. Iyo umuntu arwana no kubaho ntiwamukangisha ubusugire.
hanyuma n'ikindi cy'u Rwanda rukora nuko ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho twabivuze kenshi rwazishyizeho rumaze gutera. Umugore yicishije umuhini umugabo we, mana yanjye ngaho yewe. Mu karere ka Karongi umugore yicishije umuhini umugabo we, yihamagarira ubuyobozi. Twifushije kumenya niba kuko aya makuru yaba ari mamo. Ku murongo wa telefone tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge byabereyemo. Amahano yabayemo ijoro ryakesheje ejo utibejo umugore wishe umugabo niyo mahano yabaye byabereye mu murenge nyine wa Mutuntu mu kagari ka Murengezo umudugudu wa Witetero Wiraro umudugudu Wiraro byabaye mu masaha byabaye hagati ya saa sita na saa yine z'ijoro. Umugabo yari avuye mu isoko yanyoye ariko ko batubwiye natwe amakuru twayabwiwe. Hanyuma rero kuko asanzwe n'ubundi atabana n'umugore we neza no mu nzu babana nk'abukwe mu nzu ebyiri, umwe akaba umwenda akaba mu yindi, kandi imibanire yabo ikaba itari myiza mu gihe kimaze nk'imyaka irenga 5. Ubwo rero aje umugabo nyine basa nk'aho atonganye n'umugore kuko yari yananyoye. Umugore rero aterura umuhini amuhondagura, umugabo yikubita hasi, yamukubita imini mu mutwe igera muri 6. Umugabo yitaba Imana. Kuvuze neza yuko batabanaga, buri wese yabaga ukwe. Wagiye kuvogera undi ninde? Umugabo kumva yarajanyemo akayoga, aza rero asagarira umugore ko bari bamaze no kuryama mukomangira ku nzingi ndararamo. Ubwo rero umugore nawe asohokana umuhini aramukubita aramwica. Byabaye nka sangahe? Byabaye hagati ya saa 3 na saa 4 z'ijoro. Ariko kuko umugore ararana n'undi mwana we w'umukobwa, ngarasohoka ajya guhuruza kuko bwari bwije, urumva habura umuntu gutabara. Asubira inyuma, nubwo asubira inyuma abwiye nyina, aramubwira ati se urajyayo ko n'undi dore so maze kumwica. Atewe w'impururiza ajya mu nzu ryame abaturage batanyica. Bigeze nko mu masaa 9 bigishyira mu masaa 10, umugore niwe wihamagara mukuru w'umudugudu aramubwira ati umugabo wanjye narembirangije namwishe. Bari bafitanye abana bangahe? Yego, bafitanye abana baranashyingiye. Ibyo umuhererezi n'uwo muto w'umukobwa ufite imyaka 17 baranaga na nyina mu yindi nzu. Yego, hari ikintu wari ugikomejeho ukitubwira? Ubwo ngubwo umukuru w'umudugudu hageze arabibona, nawe ahita kwa kundi nyine inzego duhererekanya amakuru, ahita abibwira executive w'akagari. Executive w'akagari nawe ahita ahamagara ku murenge. Ahamagara inkange executive y'umurenge hagati ya saa mu mari bishyira mu masaa 11. Nanjye mpita rero njyayo. Ngezeyo nsanga koko umugabo ahagaramye yapfuye, yabaye aryamye mu itaba y'amaraso, ku mutwe yari yawujanjaguye ukubise ibibando 6 mu mutwe, kandi nawe arabinyemera ati rwose ninjye wamwica. Mana yanjye. Ubwo rero nyine nkora raporo n'inzego dukorana z'umutekano n'ubugenzacyaha kugira ngo baze nyine bakore investigation yabo, bashyikirizwe ubutabera ndetse n'umurambo kugira ngo ubone uko ujya mu bitaro kugira ngo bakorere autopsy. Nuko byakozwe bityo nk'uko ngusobanuriye. Gusa n'umukobwa nyine bari kumwe nubwo ari iminera y'imyaka 17, inzego z'ubugenzacyaha zaramujyanye kugira ngo bakomeze kumukoraho iperereza, kuko ahanini twanasangaga yuko twasanze ataranahuruje uko bikwiye. Kuko yakagombye kuba yarageze mu nzego, mu baturanyi
agahuruza kuba yarahagaze ku irembo gusa agahamagara agahita yigarukira nawe nyina akamubwira ati turyame utamuhumuriza abaturage bakanyica nawe koko akaryumva gutyo urumva ko inzego zishinzwe iperereza n'izishinzwe ubugenzacyaha wenda hari ibyo bagomba kumubaza. bari baturanye bya hafi cyane se? baba ni muharuro umwe hagati y'inzu n'indi ni nk'intambwe 3 enye gutyo. Ubuyobozi kubera iki bwo butagize uruhare rwo kuba rwabatuza ahantu harimo intera ku buryo wenda batakomeza kugirana amakimbirane kwivuze neza yuko bari basanzwe bayagirana? Kuko ntago ari ibintu bya rumva umuntu abantu babana nk'abashingiye imbere y'amategeko, ntabwo ubuyobozi bushobora kuvuga ngo dutandukanye abaturage, ahubwo umuturage tubasobanurira tubabwira ati mu gihe ubona ko umutekano wawe ari mwiza kwandika ukuri umudugudu ukaba wajya mu miryango yanyu hirya kandi byabona bikabije ukaba wasaba na gatanya. Ubwo gatanya ntabwo bari bakayisaba? Babonaga ko ni ibintu byabagaho harimwe mu mwaka rimwe mu mezi 6, ntabwo ari ibintu biba wera uvuga ngo ni buri kwezi. Urumva abantu bamaze byatangiye hashize imyaka irenga 5 kandi babana, ariko inzego zibegereye inzego z'ibanze bisanzwe ko duhora tuganiriza abaturage kandi urumva bari bamaze gukura abantu mwabwa bageze mu myaka 63, umugore 50 ndenga, urumva rero bari batari abantu ubona ko bakagombye kuba bafite amahane cyane kandi tuzi ko byagiye bituza ariko burya ngo ingesi irakura. Intandaro y'aya makimbirane yabo nk'ubuyobozi bw'umurenge bari batuyemo cyangwa bakinatuyemo inkomoko yayo ni iyihe? Ahanini usanga imiryango yacu cyangwa abaturage bacu baba bapfa imitungo, baba bapfa imitungo, wakoresheje nabi imitungo, wagurishije ihene, wagurishije inkoko, usanga ahanini ari imitungo baba barimo bapfa. Nacyo urebye bakomeje kugenda bajyana cyane. Ubwo rero turushaho kubigisha yuko ubundi ubutunzi bwa mbere ni umuntu, kuko umuntu ni ushaka ubutunzi. Yego. Icya kabiri tukababwira yuko mu gihe havutse amakimbirane nk'ayo bajya begera inzego z'ubuyobozi kugira ngo zirusheho, kuko zirahari kuva ku rwego rw'isibo kugera mu nzego zacu, kuzegera tukabagira inama tukabaganiriza kandi kuko byakorwaga birinda impfu za hato na hato, kuko ahanini usanga imiryango abana basigaye mu kaga mu gahinda, imfubyi ntabwo bakabera umuzigo leta. Icya kabiri ari upfuye aba ari umuturage w'igihugu akagombye kuba afite ibikorwa by'iterambere igihugu akamaro, ndetse n'ukoze icyo cyaha akajya kuryama muri gereza akarya ibiryo mu mafaranga y'imisoro y'abaturage akora ibindi bikorwa remezo n'ibindi byateza igihugu imbere. Yego. Rero tukabifata ko kiba ari igihombo gikomeye k'abaturage muri rusange ndetse n'abatwumva mu gihugu hose bagomba kwirinda ibyo bintu.